Tau noga de da fefu. Ya iroroga de mi ava gera era mi fa hau de adre khlovalangi. Sabele moroi bagera era ni hafefu ba khekeriso Yesu mangadreta. Fa ibu de zino faluha ya raga soaya. Milema malemale etolo iroroga bagi nete sino matalui. Hewai bagi nete pandemi COVID feleziwa no sodraga. Baiza lefari dra uge khema irege no somusote de draga. Adro ia dae o masiga moede khema moroi bada Roma 5. So bekhite de draga soaya. Adro mabokai de mama honoge de ma baba modrodrongo. He de khema tua Yesu ma fodrodrongo. Yaduh. Ya mira talifusa ni o masih bakhazoy ta Yesu Keriso. Medro managay ta talifusema si soba lapas kota Gunustoli. Si tobali ang irenuada ba migu 25 po si fulu 2 20. Tabaso mo ribazura Yohane fazaefa nga walima irugi nga bua si Filiefa. Yohane fazaefa nga walima irugi nga bua si Filiefa. Imaneta romali lovalangi. Ba irugi penua za Maria adre sote sihara. Ba zitapai penua adre nibe e Yakobo khenononia Yosefo. Ba soba da gupu Yakobo. Ba meno erege de Yesu vekoli. Ba muda dau ia bazinga gupu adre solaluo. Somoro isadra alave za Maria baba na widana. Imane khenya Yesu. Ku ubadu. Noa samofana ni fahonia miomo bapanua babowelika. Baimane khanya ira alave za mariadre. Hadia wa adre kheku nidana. Ni ha Yehuda sadra uga ba ira alave za Maria traodo. Itema linia Yesu imane khania. Na ila na buala lo balangi adre. Bana ila hani haza ngoma kheu ku ubadu bano mangadre rau ke khenia mena bano ibe kheu ni dan gup imane khenia ira alave adre bal kheu fana utua bano abaha baa bahe moroi kheu ni dan gupu adre hadia ebu adra uge moroi khedua da Yakobo same ebaa adre kheda samadu idanania ave nononia ave gurifenia ite malinia Yesu imane khenia ifuli over khide de dozi samadu idane adre ba irugi zile aitu ba le emane over khide de zamadu idane ni be eku khenia to bali upu ba de nia ni dane adre ni be eku khenia sangupu sanawa fa auri sile aitu Dregeda da romali lovalangi. Yami ratalifusa ni o masih bakhazoaya ita Yesu Keriso. Wawai ami fefu Yahobu. Shalom. Sitobali tuho berhuho kheda ma khadre. Ya ia da idane fangorifi. Aboto badada da fefu wa idane no moguna siya baba auriniha. Na le idane batola faluha wa tekiko. Tola gina ifaluha wa amate. Adre dozi niha. I alusia ilala. He visa ena isedra nidane. Bana le te sedra gubu. Le te sedra nidane. Le te sedra baa. Ba dozi niha i alui lala bavo weli ena sokhenya ni dana ni badu bama bavanasa bama hade ia zoguna tanabu enia idana no moguna si ai balala va auri dozi niha gofu hani ha ia iramai na ira talifu fefu sapua zinangya mutengeni valema male faluha niha va overhidede lemale ibadu ni dana. Adragoi lemale babangalui
ba matola tawa le mama ba woli idana ena faluha ia va auri. Idana de goi iramai na talifu sefefu te fo amai dola go ia ba va auri siduhu fa auri sile aitu. Bahiza fa auri siduhu fa auri sile aitu adre te sedra ia hakazo aya ita Yesu Keriso. Le te sedra ia na taalui baguli dana adre. Le hadui amavau. Hena ibua minagana ada. Hena ibua gefeda. Bahiza fa auri siduhu fa auri sile aitu adre te ai ni early foma anaa foma ukhetada. Ada berdaya guna tasofu. Hadia ia ni dana fangorifi adre. Iramaina iratalifu sefefu. Idana fangorifi badae. Tenga ni anibadu. Tenga anaa foma fir. Tenga toi. Tenga faka bamala kemi. Tenga fa ohau dede dali wa ulidana. Pada rumai lovalangi imane hadia sa geluahana i ohege ngavalu hadia ia niha bagulidana bana te ala ia no sonia. Ira amaina ira talifu sefefu. Idana fangorifi adre baya ia dae nanofa luha niha wange fahor. Nanofa luha niha wa ohau dede. Faluha niha gamakhaita si sehi kelobalangi. Faluha wangeheli. Faluha wangorifi. Bama faluha wa auri sila aitu. Irege niha adre notobali soroyomo lobalangi. Hana wa sobehitede niha. Bagi nete sinonumale. Ionarai ehu niha bahor. Bermeno aitu gamakhaita. Ba gupu idana siduhu adre ya ia kelobalangi. Ba adre berdae ira ama ina ira talifu sefefu. Idana fangorifi bada romali lobalangi ma adre. Baya ia dae idana fangorifi soroizo aya ita Yesu Keriso. Hezata sedra dae. Te aita sedra na moroi baba abeleda moroi baba atua-tua da samesa. Adra imaneta romai lovalangi bazura Yohane faza telu nga wafeleena. Si manesa ba omasi lovalangi na sigulidana, no ibe e nononia adra siya sabua. E na ele te kiko dozi sama tikhenia, e na e sohera wa auri sila aitu. Moroi bada romalidai ira amaina ira talifu sefefu, te opahal kheda, waha moroi baba omasi lovalangi, nesiguli dan adre vatola faluha va auri siduhu vatola faluha idane fangorifi ya ia bakhezo aya ita Yesu Keriso sino mate salahida basino ifuli moso wangalani fa abele va amate adre ya ia vemosonia moroi bangai mate idane fangorifi adre ya ia Yesu Keriso ya ia lala ya ia vangorifi, ya ia va auri. Ba ifa ema kheda vangorifi adre, ifa ema bani hafefu, ifa ema banesi gulidana. Adre ira amaina ira talifu sefefu, moroi bada romali lovalangi ni basoda ma ekhe. So telunga vale, zinangeta tengeni, moroi ba perehuat. Si fefena da romali adre te faduhu va Yesu adre no solo masi bani hafif. Fefu nga vale pa abaa, fefu nga vale gototo no iduduk. Nga vale pa abaa ni otomosi ni agulidane no iduduk. Bakhe Yesu Keriso le sae hadai ba abaa sama bali niha kelobalangi. Bama sama bali niha kenabunya niha. Ina boto badede hadia zalua bagota lua niha Yehuda fau madrono Israeli. Ya ia dae va i onarai saai me fabali zi feledrua mado adre. Fulumado drono Israeli ya ia
tanah mieu sotei Israel Utara ba dopuamado zitefarahu ba so Yehuda. Iona rai da alua batitisa bagutaluara. Le fahu Musa ba le hadei amakaita. Le orudu ira saiva malua fasumangeta ke lovalangi ba Yerusalema. Bergei mela otomosi nahia basumangeta khera ba mafi tanayeu. Ira maina ira talifu sefefu ira niha Yehuda labali niha bairo nga ete soigi Israeli tanayeu adre. Hana bermeno faruka fakhoyo ira ba soitana bee ba niha tanabee ya ia da foma soi Asur. Ba arau ke ira kelobalangi meno la fasidro khera nahia vangadre ba mafi tanayeu. Asese la mane ira niha Yehuda va ira irono Israeli si sota mafi tanayeu adre ya ia da nga kuti. Nga kuti. Kuti adre toitanabe moroi ba soi Asur. Noni habairo. Mala futuya mena kafir. Jadi ya ira niha Yehuda ya ira ni futui soi lovalangi ba fefu soi tanabe termasuk Rava Samaria ma Israel tanayeu Israel Utara la futui ira ni habairo. Adre le hadi omasi faluha le fahede le amakaita. Bahiza ira ama ina ira talifu sefefu so aya ita Yesu Keriso memoia bagulidana iduduga goto oto da. Berme fe amuinia bagulidana babangorifi esigulidana adre ngavale pa abaa iheta da. Fahuhuo ia, fahuvu ia baniha mabadrava Samaria. Natafahela na iba Luka fazafulu me fahuo Yesu khenia sebu anaa ba ibe eduma Yesu drava Samaria siseki amwata siseki tede ya ia me sodania ni rabu ba la tere ira ere ba lela faiki lela tolo la tere ira farizai o lela faiki lela tolo ba me itere idania dava Samaria sogale ba deni launia ifalua wa omasi. Irege isuno ia so aya ita Yesu Keriso. Yesu fahuvu. Le i o ngavale goto oto ngavale pa abaa sinola azehi iraniha Yehuda bagi nete sinonumal. Da wa mahal si fufuna kheda ira amaina. Tobali kay famahal kheda ia da Badana da Indonesia asese alua buah-buah famaihuni. Alua buah-buah va ngoto-otoni. Soba maihuni berba afai hupanua. Soba maihuni berba afai husoi. Soba maihuni berba afai huzikhala. Rupa, ras. Manifotetei sara. Sogi ba maihuni bervetaro. Ya, siso faka, siso tei, ba faihu la faihuni fauma ni hasitoele. Soba maihuni berba amokhe. Si kayo, si numana. Soba maihuni bersekola. Si so sekola, si le sekola. Ba medwa manegei ira ama ina badaneda yadai. Oya gei alua ba maihuni berba afaihu lalava mati. Ma berba afaihu agama. So soba gotalua gorahua agama zangumae. Vaya ira zatule batanebe le atul. Ya ira ziduhu soilo walangi batanebe ni habairo makafir. Irege dania asese tarongo. La duhe gosali. La tunu gosali. La tenawa ba malua fasumangeta khelo walangi. Uida inga valezalua ira amaina. Bahiza berba maihuni adre. Ba itaria alua batitisa. Alua ba udusa. Bahkan alua ba suweta. Alua gei ba ngehedreke aba. Alua gei pa aba baria besa. Alua pa aba
bawang nga aro fasabua. Irege tola moi tanemu ba balisa, tanemu ba udusa ba korahua. Ada berdau irama ina ira talifu sefefu, duma-duma ni be ezo ayaita Yesu Keriso kheda, yaita samati, moroi ba perehuadre, e na e so kheda va mai huni, ba medroma negoto oto, ba gota lua niha gulidana. Meso aya yaita Yesu Keriso, I o masi fefu soiniha bagulidana. Da va maha da si fofana. Si dua, irama ina ira talifu se fefu, moroi bada romali adreke. O Roma kheda va soaya ita Yesu Keriso, I fazawa bosi ra alave. Menogoi irama tua ba ira alave, no hili lo balangi me iwewui ira. Itema udra alave. Salua melodau irama ina bagotalua ni Yahudi fauma dava Zamaria. Melodau. Lehadoi batebai mana fahate fahuhuo ira. Dra sohalewe, dra guru, dra ere. Fauma ira alave. Bahiza. Pada romai lovalangi kheda maukhere. Tarongo migenova Yesu. Itema Tra alave Zamaria. Si tebai mena na dalihada. Bahiza berme ohita de lovalangi be amui bag zoya ita Yesu Keriso be amui bagulidana. Adre itema. Teramor ibada. Na tahu ke tau sisia ba tra alave adre. Na tabaso da nya mifena moroiba da romai lovalangi adre. Ba te opaha va ira alave adre ni hasokhor. Va oya dronga. Bahiza me Yesu to bagulidana bavangalui bavangorifi niha sokhor. Da zalua irege Yesu itemae tra alave adre ira alave Zamaria bergohitede nia bavangorifi. Sitelu ira amaina ira talifu sefefu murugi badar romali lovalangi adre ba oroma kheda hevisa dozi simui ke Yesu. Lesa ai overhided. Faluha vange fahor. Me Yesu Keriso no ila na sidede da alave adre. Ba irege danya ira alave adre ifaduhu. Va Yesu adre Mesia. Ba dozi sama duhu va Yesu adre Mesia. Ba da ezi faluha fa wadede fa musodede. Faluha vange fahor. Ira ama ina ira talifu sefefu. Adre berda Bada romai lovalangi kheda ma khadre. Ikau ni dozi ita. Na esi druhu tafalua va omasi bani hafefu le kheda fo otoni. Ba ina dozi ita. Mui ita baba nema idane fangorifiadre. Ya ia va auresila itu. Ya ia na tatema zo aya ita Yesu Keriso sitobali kubaloda sitobali veve dededa sitobali sangorifi ya ita. Adre iwa bani tanda ba dede ba irugi zile aitu ba le emane overhi dede zamadu idane nibe egu khenia. Ya ia va auri sile aitu. Ya itolo ita lovalangi Baba ibu ada deniadre. Yaduh.